Haden ka jingklatno i Dr. Ricky Eje Singkon IMP Badon Burom Jungi Baro ngitip kisin bala klat uno unong mikmat lane kanu kanong mikmat lagalong ki MP ki MLA ki MDC kandon bet kabay election pendap ya kasuki kabatli te kami ka jingong ya ka parti WPP Haden ka jingklatno i Dr. Ricky Eje Singkon ibalong IMP Badon Burom Jungi kalong sisa kabae banyo biang kum i Dr. Ricky Eje Singkon pat da kabaong ru baka parti WPP kade ka parti hela hakiyo kihat ka pat ka jingle jong kiwe pat ki parti tus ngap ya kane ka jingken iba arten milar saya moj pi masnya pi Dr. Ricky kaya baca ani baro kira lu kat hadu berkikiran silat patai kubur kiong mo ki persang ru ban bret ya kata ke jing arti na pedeng kinong persang pra bakala ya ke PPP bahkan si buku mudi podu brio ngiru John Kamban wa di buku mudi kidan ki parti ki bang ni wa yo brio barang Dr. Ricky kami ki parti ki la persang man sei ki professor na nihuhi ban buat dia nuksa ka jungi the brains of the people party hendai bagi senutru pakata kam senok hopat ba no bersya sedang sekabeng ban nanda kerana kesan minit kau nang ta kila sedang mentahan kentok ban ben kata kadai keput kabaki kila pergi hagi ni kindiasi ni iru banmar bangi le ciki yo ki ha wala kila keno ingi baka parti pak syukur tang gi yo lagi surah makiru kele lam siyo negai ke baca mentar kele le ciki yo ki hat kembali mengi te imat kile persang hi balik kembali mengikat kabala imat kele lut nawar baka voice of the people party ka lek pelong meeting siyo kilo kipen balanan jayu hamahati Masndat ka voice of the people party ban pelong makiru kile ban pelong hagajo ka jaga namar masukhat ka makhat ka bibithim dan nangwan abang dan nangwan ka banyap ka ni kam mentaman bar pelong meeting kihapan penbiang kali kihapan penbiang tumbagi jupenon kam lenda kile kumta kan jar yang membaca apa mauti bayak nanti basubang man pertabrak pertalong tau prak Cakapan keren lah wadah itu pertaprak.